Koliko časa bo rabila biti tako? Ja, jaz upam, da ne do avgusta, ko pride film ven. Jaz ne morem dihati. Naj se dihaš lahko, kaj? Ja. Gajin svet 3. Aleksov svet 1. Ne. Ja. Gajin svet 3. Pa dober si zoprna, zakaj imaš lahko ti svoj film, jaz pa ne? Ma dosti imam tega, ej. Gajin svet 3 pride v kino jeseni. Aleksov svet pride v kino jesen. Kaj me bulaš, ti z mano šla, ne boš nikamor, pa tebi ni jasno. Hočem svojo mamo. Pazi zdaj to. Aleks, ne bo šlo! Ej! Ne bo šlo! Kaj ne bo šlo, jebem ti! Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju, ta mala zgin ven. Ni šans.